bava umuntu waryamanye nawe akakurongora igihe kinini yakurongoye nk'igihe kingana gute? Isaha n'iminota 2-3 gutyo. Yego. Tubwire mwarongoranyemo amatura ngahe? Ni imwe y'umuriro. Imwe ahubwo twakoze posteri nk'icyatanu. Posteri zingahe? Nyinshi cyane. Urumva twatangiye duhera kuri kakandi gasanzwe twese tugaramye. Ubona turagakora ibyo bivaho. Tujya kuko inyuma turagakora umva arakubita umujama yari kuronga nk'umugore ufite inyo. N'icyo urazirya papa umva urazirya mujya hejuru ibyo nabyo bivaho. Kuyicaraho birarangira bigeraho ngiye kibuno cyanjye kimureba we ku mutwe ndeba hepfo birarangira aranyaza umva arayikora ibituru koko. Handi nawe yarangije umva akaba ari utaka. Bivuze ko nawe yari yananiwe? Yari yananiwe isaha riga nini. Yararongwageraho nawe arananirwa twicara ku gatebe umva anyaza apfukamye amavanduka nk'ayihene umva zijya kuza zivuye nko mu mutwe. Yego. Intanga. Okay. Utubwiye umuntu waryamanye nawe igihe kinini ko mwaryamanye isaha n'iminota irenga. Umuntu mwaryamanye mukaryamana igihe gito. Mwaryamanye iminota ingahe? Amasegonda 5. Akuvava abantu bashobora kumva icyo kintu bakumva kidashoboka. Tubwire ubwo uwo muntu wakurongoye amasegonda 5 byari bigenze gute? Anyway ari gihe abadasanzwe abikora. Ni gihe ababikora. Nyina ari iyo kamere yiwe ariko ateye akaba yashyiramo imboro yakumva ubushyuhe burimo agahita arangiza. Yego. Bitewe nuko yabishakaga cyane. Yabishakaga cyane igihe bituruka ko yuko yabishakaga cyane ari gihe ariko bari ko ateye. Ewa nakabarongo kandi aho ngo nakira umugore aba yumva pe. Aho kuyo mugabo arangize vuba yatinda. Yego. Vava kuri wowe ko umugabo yakurongora ukavuza urusaku yabishatse kuvuga iki? Bisobanura ibintu byinshi. Bisana ko umuntu nyine ari jyaba yaryohewe. Hari jyaba yaryohewe cyangwa wenda umugabo ari kubikora neza cyenda akamucumita natake cyane yamunyaza gataka. Ariho uburyohe bwiwe buri. Yego. Navuga ngo kuri wowe iyo uri kuryamana n'umugabo ukavuza urusaku bivuze ko uba wanejejwe n'icyo gikorwa murimo. Yego. Hari gihe ushobora kurongorwa ukaba umuntu utuje uri aho ngaho? Oya. Ntago birakubaho? Ntago nge birambaho. Nayo yaba atabizi ndagerageza. Yego. Vava ujya ushyukwa cyane. Ibice umugabo ashobora kuba yagukoraho noneho ukagira amarangamutima yo kumva ko cyangwa ukagira ubushake bwo kumva ko ushaka kurongorwa nibihe? Kunyuha amabere no kunsoma tugasomana. Akankwa no ku gitsina agakora kuri rugongo cyane kuko niho haba ubushake bwo